Yes, ngwaye ikaze rero nawe niba aribwo ugifungura ino video, niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana ubone izi nkuru zanjye hakiri kare uri mu ba mbere. Duhere ku makuru ajyanye n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya leta n'umutwe wa M23. Nayagaruka ku ifatwa ry'umujyi wa Rubaya ubarizwa muri teritwari ya Masisi ugafatwa nk'umujyi mukuru w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu mujyi wafashwe na M23 kuwa 30 Mata 2023 nyuma y'imirwano itoroshye yawubereyemo nk'uko bitangazwa n'abari muri aka gace. Mu gushaka kumenya icyateye M23 gutangiza urugamba rwo gufata uriya mujyi, cyane ko hari hashize igihe imirwano y'umutwe ica ku ruhande iry'iyi Rubaya, ibitangazamakuru byagiranye ikiganiro cyihariye na Lieutenant Colonel Willy Ngoma uvugira uyu mutwe mu bya gisirikare, aho yahishuye ko icyatumye biyemeza kujya gufata uriya mujyi mutoya. Muri icyo kiganiro Lieutenant Colonel yagize ati ubutasi bwacu bwaduhaye amakuru ko hari gutegurirwa ndetse no gukorerwa jenoside. Twagiyeyo turabihagarika. Twahagaritse ibikorwa by'amabandi yarakomeje kubuza abaturage umutekano. Ibivugwa ngo twajyanyweyo no gucukura amabuye y'agaciro si byo. Ntitwagiye gucukura kandi turakomeza kubakurikirana n'abandi hose bakomeza gukorera jenoside. Umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yareze leta y'u Rwanda mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ko rwanze kumusubiza uburenganzira bwe. Muri Werurwe urukiko rukuru rwa Kigali rwanzuye kutakira ikirego cye cyihanagurwaho usembwa, ibyari gutuma yemererwa kwiyamamaza mu matora ya Perezida wa Repubulika ateganijwe muri Nyakanga uyu mwaka. Urukiko rukuru rwa Kigali rwavuze ko igihe yatangiye ikirego kinyuranije n'ibiteganywa n'amategeko, nk'uko tubikesha radiyo Ijwi ry'Amerika. Ingabire Victoire yari yasabye urukiko ko yahabwa ihanagurwa busembwa muri Gashyantare nyuma y'imyaka 5 yari amaze ahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Uyu Ingabire Victoire washinze ishyaka Dalfa ritaremerwa n'ubutegetsi. Icyo gihe yatangaje ko u Rwanda ari igihugu kidakurikiza amategeko. Dukomeje n'amakuru rero avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bw'i Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa amakuru y'umusirikare wa FARDC wishwe n'abaturage bamutwitse nyuma y'uko bamubonye azerera muri uyu mujyi. Amakuru akomeje gucaracara hirya no hino avuga ko uyu musirikare yatwikiwe muri karitsiye ya Keshero kuri wa 4 tariki ya 1 Gicurasi 2024. Yishwe azize gushinjwa umwana w'umuhungu uheruka kuburirwa irengero ubwo yari agiye ku ishuri ryitwa Institut Gihud tariki 29 Mata. Gusa ntihasobanuwe uburyo yaba yaragize uruhare mu bibura ry'uyu mwana. Uyu musirikare ngo yabanje kwidegembya anyura muri aka gace ka Keselo yambaye impuzankano cyo bita uniform y'igisirikare cya FARDC. Abaturage bamukubise amaso baramufata baramukubita kugeza bamusutseho lisansi, bahita bamutwika arashya arakongoka. Muri uku kwezi nabwo abaturage baherutse gukubita umusirikare wa FARDC bamugira intere hafi gupfa nyuma y'uko arasiye abantu 2 mu mujyi wa Goma. Haherutse kandi gutangwa itegeko ko nta musirikare cyangwa wazalendo uzongera kuzerera i Goma yambaye impuzankano cyangwa afite imbunda. Reka tugane ku musozo rero tuvuga ko amezi abaye 13 barushingwangerero bo mu karere ka Karongi bemerewe moto zinyoroshya ngendo no kubafasha gutanga serivisi inoze kandi yihuse, ariko yiganira nabo bakubwira ko amaso yaheze mu kirere. Barushingwangerero bo muri aka karere bakubwira ko bibababaza kuko batiyumvisha impamvu ubuyobozi bw'akarere kabo bagiyemo biguru ntege
mu gihe babona abo mu turere twa Nyamasheke na Rubavu muri iyi ntara moto bafashe zaborohereje akazi. Bakubwira ko kuva tariki ya 4 Mata 2023 bakoranye inama n'ubuyobozi ngo babone izo nyoroshyangendo, ariko ko amasezerano cyangwa se amaso yabo yaheze mu kirere. Kuri iyo tariki kandi aka karere kanyujije ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter kashyizeho ubutumwa bugira buti: mu rwego rwo gufasha abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari tugize imirenge y'akarere ka Karongi kubona inyoroshyangendo mu kazi kabo, uyu munsi habaye inama yabahuje n'ubuyobozi bw'akarere, banki na sosiyete zicuruza moto banirebera imiterere yazo. Umwe muri aba rushingwangero bo mu murenge wa Bwishyura waganiriye n'ikinyamakuru Gerageza TV muri iki cyumweru dusoje yadusabye ko twababariza ubuyobozi icyadindije umushinga wo kubaha inyoroshyangendo. Yagize ati bisa nk'aho ubuyobozi bwabigiyemo bigura intege kuko abandi ubuyobozi bwabigiyemo birihuta na moto zigiye gusaza, ariko twebwe amaso yaheze mu kirere, mwazatubariza ubuyobozi. Ndagushimiye rero wowe warebye ino video, nizere ko wamaze gukanda subscribe tujye tubana